Eso so vayingiseri wamnganalo FM nakuhlekanisa kwala ngeisala stage shirko kan hlekan lo namutlha irawentlhano sukura makumembiri ntlhano ra n'hweti leya ya nhlangula lembe magidibiri makumembiri mune eminani khalanga pet mathebula n'wana rismart wa jimo wa xitlango ma xingiritano wa jajana makunalo wa ndandadzi a ku amukela mingiserome kuva nga hiselo ra Gauteng eMpumalanga a Northwestern Limpopo na wikumake audio streaming ya mnganalo na fm.co.za fama singa kufika ka awara ya mbiri nhlakan lo nongora kulo umelasiwa ku Hinchindani Eric Mabasa mingiserome timakati tele swinene leti ti lavaka ku va mina na wena hi bula ato hi ndlela yaleyo ku katsa na mhakankulu leyi hi nge le ku vulavuleni hi yona ya timhaka ta swakudya ni nga na ku tsakela ku ri kumbexani hi nga vulavula hi tikisa voko eka yona hi kota ku twisisa matitwelo hi tlhelo ra timhaka ta vukorhokeri bya muxaka wolowo ngopfungopfu loko kha ku langutiwa eka timhaka ta swakudya leswi ongeti swi le ku tiseni mintungu yo hambanahambana eka vadyondzi kumbe vana hi ku angarhela hi ndlela yaleyo handle ka sweswo mingisero makana lona FM tin'wana mhaka leyi nga koho ni kuma hungu ra ku ku le ku laviweni ka tikhampani leti ti nga ta hetelela ti tikuma ti kha ti endla gondzo le a kusuka aka Myexe ri nghena ri ya fika a Xangoni gate mtatsundzuka kuna Xangoni camp na Vaxingwedzi camp na Mopani camp se kuna van'wana va vulavulaka hi vuxokoxoko bya ku kuna mapatu la a ni tivi ku lava va swi tivaka hi ndlela ku yini hi ndlela ku tikhampani leti ti khumbekaka ti ta kota ku ya hoxela va kota ku va va hoxela hi ndlela hiyo yeleyo miri yini timhaka ta ku va vanhu va tikomba ongeti va tsutsumela kumbe ku lwela swakudya swe le loko a wu ri hala bush a wu ta ku a xifini kambe loko i ri hala n'walungu i ri a Nkosini se mi vona ongeti ku nga va ku ri yini leswi endlaka leswaku ku va na ku tsutsumela kokoloko ke kambe sweswo hi ta va hi kha hi bula hi swo hala ntsungeni wa mahungu ya tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi sweswiwani hi bula hi languteka timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku ri na tona kambe loko hi ku hafu ku bele awara ya 12 hi ta va se hi languta thwi ka timhaka leti ta swakudya laha hi nga ta tlhela hi kuma na va ndzawulo ya swa rihanyo se hi ta va hi kha hi twa na wena ku mbona ongeti mfumo wa hina wu le ku endleni swa kenela ke ku va wu lwisana na xiyimo lexiwani kumbe ko langutiwa ntsene ku langutiwa ndzawulo ya rihanyo ku yi to kayakaya na swona kumbe ndzawulo ya timhaka ta swa dyondzo ya masungulo yi to kayakaya na swona hikuva na lava va sungula ku ta rihanyo ku yi to kayakaya na swona kumbe ndzawulo ya timhaka ta swa dyondzo ya masungulo yi to kayakaya na swona hikuva na lava va sungula ku tlhaveka va ri swikolweni hi ndlela yaleyo ke 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0656744391 tiyisisa leswaku nkandziyiso wa rito we wu nga hundzi minete naswona loko kandziyisa ku ri ko tiyisisa leswaku kandziyisa a ri wena i ri wexe hi ndlela yoleyo handle ka sweswo hi nga tirhisana at Afrika munghana i handle ya nongonoko eka X hi ndlela yaleyo Afrika ya C 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula a hi tekeni loyi a ri muyingiseri wa hina wo sungula hlekani lowu i nhlekani swi tikomba a nga se fika la 0860002543 i nomboro leyi hi tirhisaka leswaku hi ta kota ku twa ku mi angula ku yini n'wina tiko ra hina ro lova loko ni kha ni vulavula ni kutani ni ti vutisa ku hi mpela n'we mi nga hi rhangela mina mhaka na hina hi mpela mina mhaka na hina hikokwalaho ka yini ku nga se vulavuriwa nchumu kumbe ku langutiwa mhaka xiyimo xa khombo loko xi te tani i xiyimo lexi kumbexana a hi ta fanele hi xi tekela nhlokweni hi twisisana leswaku swi na nkoka ku fika kwihi ku va tanihi rixaka hi yimayimela timhaka letiwani kambe hayi a swi tikombi swi ri na mhaka a hi koti mingisero wa mina 0860002543 wo sungula hi loyi nhlekani aye butsa aye minjani epokele minjani papa iko butsa ni vulavula ni ri la ka n'wamitswa la loko swi ta ka swakudya leswi xavisiwaka hi va lava matiko ya le handle va nga kwalomu miganga ya hina va nga na swiphaza swa ku tala swinene loko a ri mina yemani mi nge sungurisi swona sweswo mi twe hi mani ku i swa va le matikweni ma handle ntsena leswi nge le ku vaviseni vanhu enkomo ni vulavula hina hi vulavula hi swakudya ku swi le ka vhengele ri a hi se swi tiva ku i vhengele ra mani leri nge le ku vaviseni vanhu kumbe n'we ma ri tiva enkomo
Vukati hi nge veki specifically mara loko hi languta laha hi tshamaka kona mugangeni leyi hi tshamaka ka yona hi bilonga ngopfu hina laha nga ku hala matikoxikaya aka tishopo ta vanhu lava ku ta hi le handle tisi ho walowo loro loko no hemba ni ku a hi bilonga ka tona ni ta va ni tla xihoxo mehe ni vulavulaka na n'we Vukati ni tshame 2 years ago before ku va na nyakanyaka leyo tala liwa yi va ku ka mahungu yi ku ta ni tshame ni endla workshop na vanhu lava swiphaza leswi whether i xa munhu wa ntima kumbe i xa vanhu va lava ku ta hi le handle ni tsale mapapila hi va na operation yin'wanyana yi vitanaka i basisa hi va ku workshopa hi va ta na boho laha swividzini fika hi vulavula hi kombela ku a ti-shelfini ta n'wehe xo sungula price ya swakudya ti-price ku lexi i mali muni xa vumbirhi hi kombela ku loko ku ri na swin'wanyana swi nga hundzela ti-date hi kombela mi swi ti-shelfini ivi hi tlhela ni kombela hala ka lava muganga hi fambe muganga yo swivigi swo talatalanyana hi kombela ku a ku vi na 2 wa vanhu lava yimelaka as ti-agent ta laha mugangeni ta ku loko ku ri na munhu loyi a yaka a xava swilo a kuma swi onhakile va consulta vanhu lavaya ku kota ku ya chekiwa ku endleka yini loko ku ri ka ni switirha swa ku bola swi kota ku tekiwa swi cukumetiwa kumbe swi ya lahliwa ndlela yaleyo lexi nga humelela Vukati hina hi xihina kwala mugangeni hi exposana kumbe ku nyajana kumbe ku yisana hansi ku va na lava jikaka tikhona va byela vanhu lava swi phazaku mi nga yingisi liya leswi a taku na swona xavisani n'we mi ya mahlweni Vukati ni twa swi ni vavisa ngopfu mbilwini loko sweswiwani ni kuma ku swilo leswi nga tshama swi vulavula 2 years ago before swi endleka mafu lama endlekaka sweswi i swilo leswi swi nga le ku humeleleni swi ni vava ngopfu Vukati masiku hinkwawo loko a ri ku hlava mahungu everyday ku hala vana swa vava Vukati loko a mugangeni hinkwawo tiko hinkwaro ho va na vanhu lava va langutaka lomu swiphazini maybe swin'wana swi hunguta swa ku expire swo tava swi nga ri kona ti-shelfini mara swi va kona leswi geka vanhu a ni swi tivi ku swi huma kwini kambe hi sweswo i ntiyiso leswi mi swi vulaka kambe xin'wana hi lexi lava va xavisaka lomu mi n'wina mi vulavula hi swiphaza kambe ku na lava va xavisaka lomu timakete ta le migangeni ku nga va ku ri makete ya swikolweni ku nga va ku ri makete kona mi ri yini hi ku na kwalano swi khumbekini hambi ku ri a Mpumalanga ku na mani un'wana a nga vula kumbe ni va xavisela acha ivi va sungula ku hlangana na vana lava a ku nga ri xiphazeni a ku ri munhu loyi a xavisela vana swakudya a xikolweni inkomu Vukati ni vulavula hikwalaho ni nga koho vanhu lava ni va tivaka na mina ni munhu wa ku xavisa Vukati ni xavisa swakudya na mina tiso i ku na vanhu lava va xavisaka laha ni xavisaka swona xikolo swilo leswi va swi xavisaka laha vavasati lava xavisaka laha kusuka ka flour ku ya aka ti-cooking oil ti-snacks tete va ti xava kolomu ya swiphazeni swi ni vulavulaka hi swona na va vona va sitoka kwalanisa ka malayini a va ze va yele kule va xava kona kumbe dorobeni hi ku swi va swi ri kokwala kusuhani lero poison leyiwa yi nga va yi nga suki la ka vona na vona lava xavisaka kambe yi suka yi ri le henhla lero a ku fanele ku va na system leyi a fanele yi tirhisiwa ku hungutiwa ti-snacks leti ta maviti ti-brand leti ta ku ta ti nga tiveki ku sala teti hi tivaka ta khale ku nga va hi nge tivi maviti vele moyini nemetwe kheseri swinene a hi sungula ni hundza laha ta vuya yisa mahlweni 0860 002 inhleka banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela ni kume papila la tsalwa kambe ri tsariwe ku confidential leswaku swa xihundla kambe mhaka leyi nga kona i ku onge timhaka ta ku xavisiwa ka swakudya lomu kusuhi na swikolo ti ta yirisiwa kusukisela hi musumuni kwaloyi ya ka yena ku kondla loko swi ta tivisiwa nakambe loko ku ri na ku cinca kambe mo tshama mi ri endleve mi ta twa kambe a swi heleli kwalaho swin'wana hi swini hi swona vulaka ku ninge i ndzawulo timbirhi leti nga le ku kaya ka yini hi mhaka leyi ku nga ndzawulo ya rihanyo na ndzawulo ya dyondzo letin'wana a ti fanele ti vilela a ti le ku vileleni tindzawulo to fana tindzawulo ta xikaya tindzawulo ta xiphorisa swin'wana ta tindzawulo leti a ti fanele ti va ti kha ti vilerisa hi xiyimo lexi kambe a ti le ku vileleni and loko ti nga ri ku vileleni a wu swi twisisi ku kumbe ti le ku vileleni ho ka hi nga titwi 0860 002 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM wa xa 2 kusuka a studio 1 a Giyani hi laha hi nga kona eka nhlekani lowu i nhlekani mi amukele ka Munghana Lonene Vukati nhlekani aye papa
Treatment la ku nghena hi yo yaleyo ya swakudya le swa va leswi hluphaka vatsongwana i ta karhi hi tshama hi ri ku rileni hi swilo leswi ku ri hi ku ni la ku ta kombisa xilo xa yi-1 la ni nga kona ni le Bushbuckridge Manyeleti mara swilo leswi hi tirhisaka swona leswi hi xavaka swo ka tishopo leti nga kona hayi ta vanhu va matiko ya le handle ntsena wona tishopo leti va ka ti ri kona va stoka ndhawu yin'we ene loko va stoka ndhawu yin'we swilo leswi swi hetelela swi famba tishopo leti hinkwato swi va swi tiveka swa ku swi stoko a khonhuka xopo yo karhi mara at the end swi ya swi hetelela swi hi vavisa ni lweyi ni vulavulaka ni nkulu yini ka vhengele rin'wana a hi khale ngopfu ni bevhele na un'wana wa kona loyi a xavisaka hi la ku khomana hi timhaka ta ku a nga pfumeli i xave meleka loko ni tlherisa meleka lowuya ni ku vona ni wu tirhisini meleka lowu mara ti-expiring date ya wu fikini ende se ni swi vonini a ni se na za ni wu tirhisa mara ni wu pfulini kanjhani i ri famba secha wun'wana loko secha u kuma ku meleka liya hinkwayo leyi nga lahaya yi lo daniya ende loyi a nga kona laha shopping i ri i wo tirha boss a yi kona okay ni kombela mali ya mina mara swilo leswiwa already se a ni swi tirhisini hikuva ni vula so a ni mikise xitawuti hi meleka wa vona se ku lahlekeliwe mehe and at the end loko u vulavula na vona a va kuti va le ku lweni mara swi swa vona laha tixopeni hinkwaswo leswi swi vonaka i timhaka ta ku va qachiwile vanhu loko a va cheki swilo leswa swa ku expire mara ya va vona everyday mara vo laha tixopeni va ya ku tekeni ka mali a va le ku bukeni ka swilo leswaku rihanyo ra heri va kahle phela va nghena la tixopeni a va vona ende va ku hoeka a ni swi tiva ku mi ya kona a ni swi tiva ku mi ya kona mi va vonini va kha va teka mali a hi vulavuleni swilo leswi hi swi vonaka hi vulavula hi leswi hi nga kota ku ni vula ku mi va vonini va kha va teka na a va teka mali muni va teka hambi hi 20 rand va teka mi va vonini na mi vone mani n'wina la ka teka hi va vonini mi vone mani i mani vito ra yena a hi vulavuleni swilo leswi hi nga na ntiyiso naswona a hi vulavuleni swilo leswi hi nga na ntiyiso naswona va ka hi ri na xiphiqo la n'we mi la ku kombetela vanhu vonani n'we mi xave na masi yo ka ya nga hindzeriwi mi tsandzeka ku ya vona n'wina mi lava ku kombetela vanhu ku va fanele va mi kambela mi kambela hi vanhu emakayeni n'wina ke mi tsandzise yini ku vona ku masi lama mi nga ma xava ma hindzeriwile swi lava mi tholeriwa munhu a ta nkombo ako hi nga tsutsumeli ku ya kombetela vanhu tintiwo leswi hi nga ha vumbhoni na swona hi hava loko ku ri ku mi swi vonini mina khandiya timhaka ta vukungundzwana famba mi ya n'wi khomisa mi nga ti mi ta swi vula ka munghana lonene famba mi ya n'wi khomisa 0860002543 nakona ka Afrika wa vulavula hi na xiphiqo la n'we mi le ku kombeteleni vanhu tintiwo a hi amukeleni un'wana hi loyi nhleka voto mina hi pfukeni n'wina minjhani na vo kombetela vanhu tintiwo hi ku ya hi mina rintiwo lerikulukumba ri fanele ri kombetela hina vaxavi kumbe vatirhisi hina hi nga na vutihlamuleri lebyikulu ku ri swilo leswi hi swi dyaka hi swi xava kwihi nakona loko hi swi xava swi va swi ri ka xiyimo xa njhani a ku na mfumo a ku na nchumu hi loyi munhu u xave masi yo hindzeriwa ya rani mahlweni a nga na vutihlamuleri byo xava masi malama ku yi ma xava kwihi nga tlhela ku yi ta blame mfumo ka mfumo wa le ku tirheni wena mutirhisi u ri yini ka swona why yi nga boycott ku ya xava ka xopo yaleyo yi nga xava ka yoho ka na xavi swilo swa la a swi tshamisekanga amatala ti nga talangi tishopo leti hi ti vonaka la loko ri hina vatirhisi hi hina hi rhangaku hi banenge hansi hi ku hayikho loko hi xava swilo swo huma ka vanhu va so a swi kahle hi nga ha xavi kona why hi nga ringeti lana a ti nga ri kona loko se hi vona tishopo ti ndlandlamuka so swi vula leswaku hi na mabindzu ya lama hi le ku ma sapoteni xin'wana xa vumbirhi ku na tishoposhopo ti tele ti-wholesale la ku stokiwa koho swakudya ni fambafamba ni languta tindhawu leti ni va ni nga ri landzi swona mara mo hlangana na swona ni kuma leswaku laha va nga na wholesale liya koho i ndhawu yikulukumba mara storage facility xa vona xa mita ti-requirements leti lavekaka na mi kuma leswaku ti-cold drink ti vekiwe hansi mazimba ya vekiwe ehandle rivaleni kumbe swi vekiwe kusuhana na roof ya xitolo xexo dyambu ma ri vona ku ri hisa ku fika kwini expiring date yi ta ku ti-30 ta December ivi mi xava namuntlha swi na 3 weeks swi tshame laha ka storage lexiya laha ka bodlele leri ya kumbexani ka contain leya va tsarini ku storage condition xa koho xi ri yini avoid direct sunlight store in a cool dry place mara laha swi nga tshama koho ku njhani
ka hisa ra ba jambo ri famba ma 30 something so swi endla leswaku shelf life ya product liya ya tla yi fika nkarhi lowu nga tsariwa laha wu nge se fika hayi ku swi va swi expire mara swi hatle swi fikeriwa hi nkarhi wa swona wa swi a ri kahle hi mhaka storage condition leswi swi nga tikuma swi tshame ka swona malembe man'wani na lambela ku van'waswimawusa a ku ri na ndhawu yin'wana a Joni kwalaha phakati a hi ya stoka kona a ku ri na nhundzu tin'wana ti xavisiwa kwalaha swakudya ngopfungopfu a va swi vitana ku ti-shop baked swakudya leswi a swi ta hi ti-container kusuka a haba a Durban mi kuma leswaku swi yo sala hi 2 weeks 1 week swi expire mi kuma ku follow tilayeni laha ku xaviwa kona so mi tivutisa swilo leswi va swi xava ku chipa hala swi huma kwa matiko me le handle a haba va ri yini lava va maphorisa ya port of entry va SARS na valava xibalo va customs na yini va lava customs yes va ri yini swakudya swa njhani leswi pfumeleliwaka ku va swi nghena la phakathi ka tiko na i nge pfumeli phela swakudya leswi sukaka no nyika xikombiso a China kumbexana a Britain swi va swi sayile hi mavhiki yanharhu swi expire swi fika swi chika le a haba ivi ni swi pfumela swi nghena la tikweni loko swi ya fika ka mutirhisi swi va swi sayile hi masiku mangani ku swi onhaka so swi onhaka ku swi tirhisa kwale henhle le lava xibalo hi vona va nga yi khomi kahle lava ka customs hi vona va fanele va sivela swilo leswi swi nga ngheni la tikweni mara mhaka yikulu yi tlhelela kwalaya n'we mi nga vula ka ku vutihlamuleri byi sungula ka mina na n'wina tanihi vatirhisi yes loko ni twa vanhu va ku hey ya ku secheni swiphandleni i sechela yini wa yi nga tshiki nga ha xavi kwalaha ka vanhu lava va hleketelaka loko ku ri va hleketelela a hi fanele hi toyitoya hi ku no a ha xavi laha mara mi ta kuma kha ku xaviwa ve le ku secheni ya xaviwa ve le ku secheni swi vula yini ela kusona mali inkombo khenseli bot wa mina 0860002543 kulo sa second ti nga ri tingani hi kuma tlhokomaka ta mangu emisava ya awara yan'we kusuka kwalano hi ta va haya mahlweni hi la ku twa wehe hi vulavula hi timhaka leta swakudya leti hi huma njhani ka xiyimo lexi a hi vulavuleni swilo leswi nga ta hi vuyerisa ku tlula ku hembela vanhu mi ku loko va ya lahaya va fika va teka mali loko n'wi voni na kha teka mali ku pfula nandzu ivi twana i ri mingiseri i ta ku ni ya xava laha ni kuma masi ma expire and se a ni ma tirhisini a wu ma tirhiseni mingiseri hayi a ni mehlise na stout he vanhu hayi a hi ringeteni ku teka vutomi bya hina serious va ka hina 0860002543 ehafu ku bela awara ya 12 a hi sungula ni twa ku mangu misava ra n'we ta emisikwini nhlekani andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandela nghozi leyi va vulavulaka yo ya chavisa swinene laya a Khoroni ma ku vona laya a mahandzeni ya xitarata xa ku ya a University ya Venda na kusuka Sibasa na ku ya haleni ka nhlangano wa wa Afrika-Dzonga na ku rhela le Nkoveni a JJ kwalaya hi laha ku nga humelela nghozi leya yi khumbaka timovha ta 16 katika laya katika loko munhu a ka chayela koho swo tala va chayela ya vurhonwana na vukheta kambe hambiswiritano mingisero Munghana Lonene FM 12 timinete ntsena ku bela awara ya 12 ntari laha ka 10 timinete yi nga se ba awara ya n'we loko ni nga hoxisi hi ta va hi kha hi bula na va ndzawulo ya ta rihanyo va hi nyika tlhelo ra vona ra timhaka ni tsakisa hi ku mavatwa seni na vaholobye wa timhaka ta mabindzu lamatsongo ve ri timhaka ta swi vulavula leswi nga koka timhaka ta swakudya swi vilerisa xixaka ina swi vilerisa xixaka ha khensa kambe n'wina ke a swi mi vilerisi loko ku ri swa mi vilerisa mi endla yini n'wina mi nga holobye swa mi vilerisa na n'wina ku swi vilerisa rixaka se swi twi khale swi ri koho xivutiso i ku n'we swa mi vilerisa na koho loko ku ri swa mi vilerisa mi endla yini kambe hi amukeleni un'wana mingiseri loyi nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene nhlekani mpfukeni xikholo xa mina mpfukeni minjhani na mpfukeni botpet ni lava hi vulavula hi timhaka leti ta swakudya ku ya hi sweswi mi nga twananisa swona na muhumelerisi kambe na xiphiqonyana ni twe un'wana a vulavula hi timhaka ta le Xangoni i tiva yini ya i ntiyiso ni ri kona a ku ri ti-18 ta this month n'hweti yaleyiwa Xangoni official gate project yi fane yi pfula Xangoni gate and hi ku ya resolution ya tourism sun parks
na environmental affairs ku twananiweni ku college chava na greater Giyani va fane va tirhisana. So unfortunately masipala wa hina wa Giyani they were not there, ava nga ri kona. A ku dominate na ti-stakeholders na Giyani Business Forum na Giyani Development Forum ava nga tangi hi xitalo. Se ku meeting wa postponediwa ku kombiwa ku Kruger National Park a yi rambi kahle ti-meeting ti-stakeholders hinkwavo va hosi miyexe hinkwato na va lava khumbekaka na masipala wa Giyani va va ri kona because ku va ni ku 36 kilometer se nhlengeletano leyiwani yi rambiwe ku yi ta va kori no hi ku ya hi the way hi nga twananisa yiswona last week ku twana ku within 5 days va ku mithini wu fanele va wu ri kona leswi vulaka ku mithini a wu fanele wu ve kona namuntlha laha vanhu a va fanele va submita ti-company profile. Unfortunately a ku se kumeka nchumu ku fikela sweswi. a swi na mhaka hi ta yi sala ndzhaku hi ta kota ku twisisa ku endleka yini khensile tlhelo rero se i angula ku yini ka mhaka leyi nga nghenela yona ebotphete vana i va hina mani vana hi vafumu vana va hina ni ta nyika xikombiso mina ni le ka SGB a hatla ni miyexe ni tlhela ni va chairperson ya school safety committee hina miyexe primary na hatla ni miyexe we are organizing miyexe. Fortunately hosi ya hina yi ni xikolweni and va teka ti-advice so hina whether hatla ni miyexe whether miyexe primary ka ti-community meetings kumbe ka vana va hina ha vulavula ku a hi adviseni vana va hina vana a va xavi swakudya kusuka xikolweni a xikolweni ku na vanhu lava xavisaka ku na tishopo ku na vamhani lava xavisaka swakudya laha se vamhani lava a va workshopa ku va ku na ti-bylaws ku va nga xavi swakudya swo expire se vana va hina in muyexe a va byela ku mi nga xavi swakudya swa le ndleleni fana mi ya xava xikolweni because we do know ku ri a xikolweni va workshopini vanhu lava xavisaka laha swakudya swa eswikolweni swa hina swi heli se botphete la ku advise matiko man'wana na vanhu va South Africa timhangu leti nga ku humeleleni a hi mhaka ku vana va dye exikolweni a va dyangi xikolweni va dya ndleleni va fika va xava swo expire ndleleni va ku va lumalumiwini xana ku advise vaakatiko va South Africa tihosi na yini a va khomi timithini va byela vatswari va tshinya vana va vona ku n'wananga loko ni ku nyika mali i career xikolweni i nga fambi xava xikolweni basic education yi le ku tirheni ntirho wa yona I can't blame them hina hatla ni miyexe le ku tirheni miyexe primary le ku tirheni se la ku advise vatswari va tshinyi vana va vona vana a va xavi swakudya a xikolweni hi ku xikolweni hi va byelini vanhu lava xavisaka laha ku hi xaviseleni swakudya leswi nga health ka vana va hina mi nga hi xaviseli ti-nickness leti nga expire ka vana va hina se swilo leswiwani botphete hi nge blame vanhu va matiko mambe ntsena na hina as a community members hi endla yini hi yaleyo xikholi xa mina kwala ka ku i vutihlamuleri bya hina hi hina hi tekaka swiboho swa ku vana va hina va xava kumbe va nga xavi kwihi kambe xiphiqo i ku a ni ngo vana i vana se swi vula ku mikama yin'wana a wu tshiki mitwa yi hangalakile i ku hayi va byelile vana va hina ku va na vukheta lomu ma famba kona wa susa mitwa hambi va byerisa se swi vula ku na hina tanihi rixaka hi fanele hi ndla xa n'wanchumu hi susa nkhuluko wa swakudya leswi swi va byela ku vana lomu ku nga na vana va hina ha swona 100%. That's why mina ni khetha Greater Giyani Municipality kumbe Mopani yoxe mi ta tsundzuka ku na va meyara Thandi Zita ku na va advocate Cedric Baloyi hinkwavo lava khumbekaka a va ri ku secheni a Giyani I'm sure ni nge he tsundzuki date va kha va secha matiko ma Giyani hinkwavo va kha va secha swakudya leswi nga expire and mi ta tsundzuka hina lava ti-food inspector lavo cheka I'm sure a Mopani hinkwayo Mopani ni vulavula hi Phalawura ni vulavula hi Zanini ni vulavula hi Giyani se mi ta kuma ku hina 3 ya ti-inspector and loko masipala wa hina na maphorisa va fanele va secha swakudya swo expire mi kuma va fanele va buka ti-food inspector lava kusuka le a Zanini se ve le ku tirheni both va le ku zameni that's why
that's how money gian at least so hunguta nyana xikolo xa mina mara hi komisa hina hi vaakatiko a hi pfuneni maphorisa na government ya hina xikolo xa mina. Nemetwe 0860002543 na ka Afrika wa vulavula ka Mganadon FM. Tungu lo wuli ku hangalakini. Ai ana mitseni mehleketo. Mbona ngeti swi nga swi swi vanga yini ku sukumeka KZN, Mpumalanga, Limpopo, Gauteng, Eastern Cape, Northern Cape, tiko hinkwaro. Mi vona ngeti swi nga swi vanga yini. Ai ri tekeni riqingho rero kambanda ka leswi. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika Ravuntlhanu. Kuna n'wana mingiserangete hina hi lava ku yisa swinavetiso eka Munghana Lonene FM nomboro ya hi ai ya na mani tivi kambe tirhisani 015 290 0263 015 290 0263 hi ndlela le hi ta kota ku va hi mi twa ku mi pfuneka njhani hi swinavetiso n'wina mi lava ku endla timhaka ta vunavetisi ka Munghana Lonene FM tirhisa nomboro yaleyo loko yi nga tirhi nomboro yaleyo mi nga tirhisa nomboro leya 073 665 1800 073 665 1800 loko mi lava swin'wana swo favela na timhaka ta vunavetisi mi fonela nomboro yaleyo va ta mi byela ku mi endlisa ku yini ku va hi kota ku va hi navetisa ka vula swi lava ku va mi navetisa hi ndlela yoleyo kambe amukele n'wana mingiseri lo enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene enhlekani Vukati aye papa ya mo na ku hindzisanyana ka leya swakudya hi mavonelo ya mina Vukati loko mo languta kahle ne swilo swa sungula ntolo swi sungule khale n'wina mi ze mi swi vulavula kwalano mi ngo va mi lo rivala loko mi vulavula hi timhaka ta vona bomu laha mabazini ku why vanhu loko va xava swakudya laha mabazini swikolokolo swo boha ku yimiwa laha na so sweswiwa swo ya swi kha swi tinyika matimba ni ma vona ku loko swilo swi sungula ku ri swintsinini mara swi ta hetelela se swi mila makatla mi kuma ku swo ya swi kha swi kulela so Vukati loko mo languta mina a ni ali ku vutihlamuleri byi le ka hina as hi ri vatswari byi le ka hina as hi ri vakokwani byi le ka hina as hi ri vamhani mara ku na vatswari lava mi kumaka ku a va swi koti no languta expiry date ku fanisana na vakokwani wa hina na vo manimani mi ri yini vanhu valava that's why ni vula ni ku hi ku twisisa ka mina government ya hina leyi nga hi rhangela Vukati yona yi nga hi hoxela ridakeni leri hi ngo lo bodlomela phela se na malebvu ya le ridakeni hi ku swin'wana swi sungula ku ri xi xitsongo president wa hina a ni vuli ku president a ni le ka swona swa tipolitiki mina mara loko mo languta ku swilo leswi a rilaka hi swona loko a tlela kwaloro ya swona i timhaka ta vo Middle East la tikweni ra hina Vukati a swi tshamisekanga ku vulavula ntiyiso langutani ku vanhu sweswiwa loko mi yingisele radio mi ta ka mahungu mi ta twa va kha va ku hala ku duvuriwe vanhu hala ku fe vanhu hi swakudya ende hala ku ndleke yini mara a ku vulavuriwi hi swona ni ku vulavuriwa hi timhaka ta vo Middle East hi marito man'wana mi vula ku swo ndzi nga ri leswi swa hina hi swi helelaku hi swona i swilo leswi nga amukeleka ku vana va hina va le ku kaya ka hina hi timhaka ta ku ve le ku dyeni swakudya swo ka swi nga hlayisekangi ve le ku tlheleni swibedhlele va kha va vabya ku le ku yayarheliweni mindyangu a ni kha ni bula na makhelwani wa mina ba xirindza siku rin'wana hi nga hi ku loko ri Eastern Cape a ku na nchumu lexi xi endlekaku loko wo zi hlengeletana vanhu vanharhu mune ntlhanu wa swi tiva ku nga ri la xibamu kwala hi leswi mi nge a va le ku vulavuleni nchumu hi swona mi tiyiseni kwalano Vukati hi leri mina ni swi vonisaka swona ku ingaku swilo leswi swi nga koho leswi swi nga ku ndlekeni ku nga va ku ri na something leyi ni kumaka ku va le ku benefiteni vona as ku ri varhangeli hi ku a va fanekele va twisisa ku Vukati mhaka ya swakudya leyi nga ku ndlekeni ende mina a ni vuli ku ni lava ku sola timhaka ta ku swakudya leswiwa swi huma kwini ku xavisa munhu wa le handle kumbe ku xavisa munhu wa South Africa mara loko ku ri a hi ri na ti-inspector Vukati loko vo Pretoria West laha loko mo languta ku na ti-factory to talo leti ti nga ku ndleka swakudya leswi mi rilaka hi swona loko va ku acha loko mo languta laha endliwaka koho Vukati loko wo va munhu loyi i nga na mbilu leya yo
a wo dya xin'wana na xin'wana i nge dyi a wu nge dyi a chaka kona hi ku hala emabakiti a ku na toilete loko i languta mati ya koho lama ma halakiwaku lama ma kiwaku tiko lera hina leriwa ko va timhaka ta ku a ni vhele va ri khetile hi lo chuza situation leyi hi nga ka yona hi lo va vhotela ku mi ta va varhangeri va hina loko ku va voni ingaku ku na progress nyana ku swilo leswi swi le ku endlekeni va sungula ku lwa hi xivona va stopa ku mi nga voni ku kahle ndlela ya kahle hi leyiwa so mina hi ku ya mina Botshat no a hi qhuvekeni ya mahlweni hi hanyisa sweswi hi hanyisa swona lava lovaka a va lovi lava salaka a va sali hi ku swiphiqo leswi hi nga na swona loko ni langute government leyiwani ya hina president wa hina a ngo khoma hi vurhongo loko mi heta mi kuma a khandziya xihahampfhuka or a tshama xitulwini na tlhela wo swi vona ku swiphiqo leswi nga kona se swi hindza miehleketo ya yena inkomu Botshat Nemetwile botomena cancer. ya Cancer. swona Inkom xiyimo xo tika lexi vulavulaka hi xona mingiseri wa Mugwalana na FM. Ku na xihundla xin'wana Ncindani. Matsundzuka siku rin'wana eka hi bula na tatana ni xikwambani siku rin'wana kwala ni vatirhi eka hi vulavula hi timhaka ta ku tirhisiwa na ku hangalasa ka ti-ambulance. Ni va vutise timhaka ta uniform ni ku a hi telangi swona. Uniform ya vanhu va EMS va ku emhaka ya ku va na ti-allowance swi ku yini loko ma ha swi tsundzuka kahle tatana Ncindani sweswiwani ni vulavulaka ku na van'wani va vatirhi va ku hundza hikwalo mi nga va twela na vusiwana va tlhela va ni byela va ku swimbalo swa EMS uniform va gline ku phakiwa hi 2019 so na va ku twa n'wina ndhawu le rihanyo ku mi ri yini sweswo mi ha mali kahle mi jonini kumbe ku endleka yini hi byeleni hi kota ku swi tiva ku mi ha mali vanhu lava va ta kota ku swi tiva ku mo va ha mali nako mi ta tlhela mi hi byela ku yi ye kwihi loko ko va hi ku a ni nge teki swinepe swa vona hi ku swi nga hetelela mi tlhela mi ya va lava va kuma va hlongola mara ni swi vonini va hlakaleriwini ndzawulo ya rihanyo va ku MEC va byela ku ni le ku va laveni hi lava ku kota ku tiva ku 2019 sweswi 2024 vanhu va cince kangani swimbalo ene mi tlhela mi ya lava muhlovo wun'wana wo basuluka wa green a mi endla yini ka muhlovo wa green mi ka mi swi tiva mi nge swi koti ku tsamu ka manika a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi nhlakani Kalanga mi pfukile hi pfukele papa minjhani awa hi pfukile man na mina ni la ku hoxa enyana ra vusiwana ka swakudya leswaku hundzeriwa hi nkarhi kumbexani hi nge tirhisi swa ku hundzeriwa hi nkarhi eka context leyi nga ka yona hi ngo tirhisa ku swakudya leswi swi hetelaka swi xungeta vutomi bya vanhu kun'wana swi hetelela swi byi teka hi ku hi minkarhi hinkwayo hi nga vula ku kumbexani swo va swi lo hundzeriwa kumbexani ku nga na swin'wana swivangelo handle ka sweswo okay se mina na ku tatisa ngopfu ka leswi swi nga hundzeriwa ya se ani ku na leswi va nge i shelf life so loko swilo swi salele hi tin'hweti tinharhu or ta tsevu swin'wana swa kona swi fanele swi huma ka shelf swi cukumetiwa se mina ni la ku sola ti-shop letikulukumba leti ni nga ta ka ni nga ti vuli hi mavito letikulu leti hi pfukaka hi ya emadorobeni ya ku hi ya xava ka tona mina ni tshama la Alexander ni Mabunda Anderson so siku rin'wanyana a ndi nghene la a mall leyi nga kona la Alex Mall a ku pake baki ya lava ku huma la handle masomalia yi yimele ku teka order ya xitoko lexi already se a swo expire ka shop leyi nga kona kwala ndzeni ka mall ni tshunelerile na vona laya ni kuma ku no kulo sala mavhiki nyana ku ri swakudya sweswo swi expire and a swi tele ku dlaya lero a swi nga ta kota ku va swi hela hi mavhiki malamo vanhu va swi xava hinkwaswo se onge ku na van'wana va ti-managers va dyaku na vona vanhu va masomalia hi ku swin'wana swakudya swa kona a hi leswi vona va ti endlelaka swona le ka ti-factory hi leswi swi nga swa original makoya leswi swi endliwa hi nawu
hi mako bona a va lava ku kambe hi mhaka ku na ku ya lexi point leyi n'wi mi lava ku yi tisa se i ya ku yini na va kota ku twisisa kwala ka ku sweswo mi nga ya mi ya swi hlometela swi tekiwa ka mavhengele lamakulu mina point leyi mi lava ku ya ka yona i ya ku yini point i ku ti-managers ta tixopo teto i vo va hoxaku xikandla a ku xaviseleni ka swakudya leswi nga expire hinkwavo fanele va swi pfumela vonani but mina laha loko a ni wa n'wamavhengele ni ri na swakudya ni swi vona ku swa hindzeriwa hi nkarhi hi masiku mambirhi lama taku kumbe manharhu ni nga chipisa ni ndaseleni ni swi xavisa kambe n'wina loko mi xavile mina ni ndlangu vukungundwani mina ni lava ku swi famba kun'wana na kun'wana swa ndliwa sweswo kambe xivutiso i ku loko n'we swo fika mi tsandzeka ku swi hundzisa nkarhi wa kho wu nga si hundza hi n'we mi nga na nanu ha mina i ntiyiso walowo se hi nge zi hi fika ka ku mani va na vukungundwani a ku dzanga va na vukungundwani un'wana na un'wana wa xavisa na mina loko a no xavisa a ni ta vula ku matamatisi lama ma ta bola lava loko ko ropela namuntlha ma nga helangi ma ta bola ivi ni ma chipisa n'we mi ta xava loko mi fika kaya mi xava mi ti ku ma borile i nandzu wa mani mara se swi tlhelela kwalaha ka vutihlamuleri bya n'wehe mi xavaka loko kahlekahle product yi fanele va yi suka ka shelf ku sele tin'hweti tinharhu ku ri yi expire a yo xavisiwa ku sele mavikinyana loko sele only 3 months ku ri yi expire yi fanele ku va yi suka ka shelf a ya ha pfuni nchumu so na vo va nga fosteli ku va xavisa swilo leswi already se swi ngile kusuhani no expire ya 3 months mi vula ya yini product mingiseri isikotikotinyana leswiya swa ti-energizer leswiya swa ti ni twa mi ku product yi fanele yi susiwa ka shelf loko 3 months mi ri yini ni lava ku tisa loko yona point kwala product before yi fika ka siku leri ra straight ra ku va ya ku va yi expire yi fanele ku va yi sukile ka shelf hi 3 months se hi ku product ya njhani kumbexani 6 months or 3 weeks or 2 weeks se hi ku product yaleyo yi njhani yi fanele ku va yi sukile ka shelf before siku leri ra expire ri fika se vona va teka swilo leswiya hi ku already se swi expire leswi va swi xavisa 0860002543 na vona ku eAfrika wa vulavula a hundzeni laha loko se ni vuya ni lava ta vulavula na ndzawulo ya rihanyo hi twa ku va ri yini loko xiyimo xi tetani nhlekani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona a hi amukeleni nkulukumba Foster Mughale hi twa ku vona va ri yini kusuka ka ndzawulo ya rihanyo loko swi ta ka timhaka ta xiyimo lexiwani xa swakudya leswi swi tikomba ku swi ka swi tisa nxungeto wa vutomi bya vana eka tindhawu to hambanahambana Mughale nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lona FM ehlekani botetetinkamliwaniso tevangiseri va Munghana Lona hinkwavo mi ri yini n'we tanihi ndzawulo na holobye loko swi ta ka timhaka ta leswi nge ku endlekeni van'wana va ta ku swondeka Gauteng ntsena kambe timhangu leti ti mangariwile ka tindhawu to hambanahambana va Limpopo va Mpumalanga va KZN sweswo ya no leyiwani i concern ya hina as mfumo but also na hina ya tema u tisa vana concern ya vatswari ya ti-community and ya vanhu hinkwavo because this thing it took up from one province to another province especially i affecta vana vatsongo vana va swikolo so that's why i ri as mfumo continue I think investigation ta hina yi emerile test results for the samples like collectile from different areas i lava ku byela vanhu va hina especially vatswari no le vanhu va sweka swakudya for mass catering let's try to follow the proper food handling and also ihlamba mavoko to maintain hand hygiene to prevent this one because I love vana va hina va lowa because of swilo swa ku fana na food poisoning se ni byeleni loko mi ku mi yimele ti-results mi vula ku yini mi lava ku compare ti-results kusuka ka ti-incidents leti nga mangariwa hi tindhawu to hambanahambana ta tiko kumbe mi lava ku ndla njhani se ti-result letiwani i vulavula hi tona i ta vana va 6 va lova va lovile la a Soweto in Naledi so but ti-province tin'wani tindhawu tin'wani i lava ku byela vanhu va hina especially va vanhu va ku prepare swakudya swa vana na lavana va swakudya swa na father shop please
la i teka swakudya kona la i package swakudya kona I make sure ndawo ikhahle ayinathi any form of contamination ayihlanzeni ti-plate ta hina even na iswekela kona or ndawo is clean so that we can prevent any food contamination, because loko u languta kahle u ta vona ku most of this food contamination it affects vana va swikolo. So sweswi vula ku ri maybe the way va sweka swakudya swa vana or ndhawu leyi vanhu va swekela swakudya, maybe there's a problem. That's why, and especially in nkarhi wa summer u ta kuma uri van'wani maybe that's why we always encourage vanhu or if you know we are going to serve the food especially for vanhu vo tala, u nga sweki swakudya a night before or early in the morning nampundzu, because why hisa sweswi loko u sweka swakudya earlier because of heat na swakudya tika va ika change the temperature, then it affects cause food poisoning. Not to say there was somebody who poisoned the food, but because you swekile swakudya too early, you didn't put them under the correct temperature. se le ku languteni loko se xiyimo xi titani hi kha hi languta ka matshamelo ya swilo ku ya hi leswi ma nga tshamisa xiswona, u hetelela u tivutisa ku hi ta huma ka ntunguluko kumbe hi to ya hi mbombomela nako tanihi mfumo swo tshikiwa ka n'we tanihi Department of Health kumbe ku na ntirhisano kusuka ka ti-department hi ku hambanahambana hi timhaka ta vukorhokeri na ku lwisana na mhaka leyi? Mfumo atema itahuma from this problem mhaka leyiwani, but in terms of ya ntirhisano, yes, a hi mhaka ya Department of Health ntsena, i tirhisana na tin'wana ta ti-department ta ku fana na ti-Department of Agriculture, because i vona va control mhaka ya ti-pesticides. I tirhisana na va maphorisa, i tirhisana na ti-National Health Institute for Communicable Diseases, va yi pfuna u testa especially la na ti-case, i tirhisana na ta vo masipala, i tirhisana na vo National Consumer Commission, na vo ti-department ya vo small business development. So i ti-department ta ku hambanahambana, because ina ti-mandates ta ku hambanahambana, especially for ti-sponsor shop municipalities they play a good role, because hi vona va humesa ti-license ta ti-municipalities. But so ti lava ku ri in nga tiki everything responsibility ya mfumo ntsena, as parents, as communities. If ni a sponsor shop or ni vona swilo swi nga fanika kahle, inga mieli fanele ku vula ni mabyelo vanhu ni va reporta no ma sponsor shop sa phete vanhu ma sponsor sa skimming swa ka mani swilo a famika nkarhi, so inga mieli. So a vulavuleni va reporter so that because the more vulavula va reporter, the more it protects vanhu va hina, because vanhu va ka hina va ile ku famba va xava swakudya leswiwani swi nga famika kahle. So that's why let's break silence if swilo a kahle a vuleni so that to correct these things. Kambe mi vona ongeti swi ta hela hi ku van'wani ve ri se swi ya swinyanya? No, sir. As long as it comes to mavoko as a community, as the parents, as everybody, private sector, na civil society organization, na the bataka mawungu, wakwan na pet na pet na temba lewan makale wan itahuma. We had a serious problem ya kuthola lewan ya fana na COVID-19, ya fana na listeriosis, iumile SLP saba as Afrika Tonga. Na lewan na temba itirisana ikomisana mavoko na lewan itayithola. Non Nkosini mali Iketsengu inkomo iseswo mingisela umkana lona FM ba ibulana bona inkulukumba 4 star mogale lava va khavatisa tlhelo rin'wana ra mhaka va kombisa xiyimo hi laha xi tikaka ko loko hi kha hi languta hi matshamele ya swilo ngopfungopfu loko a vulavuriwa hi timhaka ta swakudya leswi swi tikomba ku ongeti swi le ku tiseni nxungeto eka vana va hina. Ndzawulo ya rihanyo, ndzawulo ya dyondzo yi humesise khula ku aka hi xavisa swakudya ku sukusela Mvhulu, a hi tivi ku swa hi pfuna swoswo leswo ke awara yan'we henhla ka nhloko mani Nkosini Tlauke hi lawa na mahungu ya misava nhlekani hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Hinkwenu na mavabyelo ya hina miehleketo swi ya hi ku wa swi kota ku va na emotional intelligence. Emotional intelligence i ku kota ku tikhoma matitwelo ya wena ya nga yi ya vavisa munhu un'wanyana. Ene xin'wanyana lexi ndzi rhandzaka ku xi vula i ku ni nge nyiki munhu xilo ni nga ri na xona.
loko ndza ni kota ku nyika munhu vumunhu swi vula ku ri na byona mara loko ni tsandzeka ku nyika munhu vumunhu swi vula ku ri a ni na byona so sweswo inketana mara ya tsemeka loko ntsena u tshama hansi before u yisa xilo ka social media rhanga u ximbala kumbe rhanga u xi twa ku ri in 10 years time xi ta va xi endla yini xi vula yini xi ku yini ku ri ko u nga ta xi endla because at the end of the day xi ta ku vangela mumunhu not ntsena ka wena kambe na le ka vana na le ka vatukulu na swin'wana swa kahle leswi nga ta va swi lava ku ku fikela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela khalanga vona ka mina khalanga ka timhaka ta swakudya va hi tsandzeka khalanga i vana vangani va kha va lova kha vulavula hi swona swakudya sweswi xavisiwaka kwalomu swiphaza leswi swona sweswi swa vanhu lavo fika a ve le ku endleni ka nchumu khalanga mfumo wa hina ko va mfumo vito khalanga ku hava nawu kona ku hava a ni swi tivi ni ta swi vekisa kwini khalanga mfumo wa hina khalanga hayi hlamba mavoko inkomu Arixile Dept na muhumelerisi mativa mene na mavonele man'wana ya mene ri wexe mara ni ri mfumo a wu sunguli wu cheka swakudya leswi vana va yiseriwaka swona exikolweni leswaku swi hlayisekile ku ri swi nga dyiwa hi vana na Dept vana va nge vabyi tiko hinkwaro va vabya vana hi swakudya swa le tixopeni ta vanhu lava va ku huma handle a ntshembi me a va cheki swakudya leswi swi yisiwaka xikolweni ku ri swi hlayisekile ku ri swi nga dyiwa hi vana na hina ha xava swa le makuleni Dept sorry ku tirhisa rito rero mara ha xava swa le tixopeni ta vanhu lava va ku huma handle a hi vaviseki a hi endli nchumu mara why vana va xikolo ku va voho lava va vavisekaka mo especially vana va ti-public school why ku ri voho lava va twaku ku vava loko after ku dya swakudya sweswo mfumo a wu sunguli wu cheka swakudya leswi swi yisiwaka xikolweni swa vana va hina ku ri swi hlayisekile na swi na rihanyo lerinene ti-expiry date ta swona ti-right na inkomu hina vatirhisi va ku na vutihlamuleri hikuva vanhu lavo xavisa loko munhu a xavisa leswi swo expire loko u ya xava loko xi tlherisa u tlhela xi veka laha u nga xi teka kona ku ta xava un'wanyana so vanhu lava xavaku lava nga ri ku na mhaka ku ti-expiry date ti endla yini u swi ku yini hi vo va va sapotaka vanhu lava because va xava va nga ri na mhaka va tlhela va ya tirhisa that's loko u tlherisa u nga swi vo ku expiry date yi hindzini a tlhaya xi veka wa swi tiva ku na loyi nga ta fika a teka a nga vuyisi so ta vuyela rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi minjhani machi mina na ku khumba ile ya ku vabya ka vana va lomu xikolweni mfumo wa hina kahle kahle wu tsandzeke kusuka endzhaku kwale ndzhaku a ve nge swi koti kahle kahle ende ku ri na vanhu lowa fanele va swilandzelisa famba kha va cheka lomu tixopeni ku ri ni swakudya leswi vanhu va swi xavaka swi hindzeliwi u rima kanjhani na se mfumo wu tsandzeke khale kusuka kwale ndzhaku lero vanhu vo hola va kume mali vo tshama a va le ku endleni ka ntirho lowu fanele va famba va cheka a ku na xi nga ta endleka mfumo wu felile nkomu minjhani Dept na muhumelerisi mhaka leya swakudya leswo expire leswiwani 3 months back ni xave maphaki mambirhi ya tizimba ni dya 1 ni kha ni ya ntirhweni ni sungula ku hlangana ni pandza hi nhloko ni lumalumiwa a ni tirhangi siku ra kona ni lo tshama ivi loko ni ve ni va right endzhaku ka nkarhi ivi loko hi ku 6 o'clock ni tlhela ni tekele rin'wana ni dya va ku i dyela yini ku ya ku vavisa ni ku na ku va xoko hi mpela emazimba ma loko ku ri hi wona na leri ni nga ta ri dya futhi ri ta ni vavisa ivi ni dya Dept
na ambulance a yi lo fane vitaniwa the way a ni hlanganisa swona ni swi twisisa ku mazimba lama ni nga ma dya loko a mo lo dya hi n'wana ke a ku ta ku humeleleni me ni nga nkulu ni tsandzeka ku tiyisela peni leya ya mazimba ene marhumbi ya mina a ni ma tiyini loko a ku lo dya n'wana ke a ku ta ku humeleleni mani ta ku ka vaakatiko byela ni vana va n'wina va nga ha xavi va nga inhlekane botpet mina lexi ni hlamarisaka i ku ri i mhaka leyi vulavulaka ya vana lava kumeka ku va kha va dya swakudya leswi hleketelelaka leswaku swi nga va swi onhakini van'wani va hleketela ku ri va swi xava lomu ka swiphaza swa vanhu lavo huma handle ni tivutisa ku ri khandzi why ku kumekana ku ri vana va xikolo ntsena na yena a kha ha xava mani ka swin'wanyana swiphaza swona leswiwani hi dya swakudya mara a ndzi tshama ni hlangana na munhu nkulukumba ku ri u ve na problem so kahle government a yi fanele yi secha na kolomu xikolweni swakudya leswi vana va swekeliwaka swona ku ri va nga langusi tlhelo rin'we ntsena a va langusi na lomu swikolweni ku ri mi ta kuma ku ri hi ku ri loko hi mukhuva lowu swi vonaka hi kona swi kumekana a xikolweni vana va xikolo ntsena kumbe xana swakudya leswi va swekeliwaka xikolweni swi va kun'wanyana swi va swi ri na probleme so swi lava ku ri va langutisa na kona halaya inkomu mina xikalaveto kwala ni nga kona banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula mina xikala vito kwala ni nga kona i ntiyiso leswi mi taku na swona kambe mi nga rivali banana ku za swi vonaka ka vana hi mhaka ku vana lava va dya va tlhe va ya swikolweni se swi nga endleka mi kuma ku vovo lava nga yiki swikolweni swa vonaka ku fana na mhani lava ha ku hlamuselaka laha ne ya va yangi xikolweni vo se lava nga yingi xikolweni mi kumaka ku na ndhawu leyi swi vonaka kona loko munhu a vabya ri ka voho a hi mahungu kambe loko munhu a vabya ri xikolweni i mahungu hi mhaka ku i ndhawu leyi ku nga na mani na mani ma swi twisisa swinivulanya ma swi twisisanya a yi hetiseni mhaka leyiwani ku fika laha ka hafu ku bela awara ya 13 ivi kusuka kwalano mingisero me hi laha se hi nge ri hi ta va hi kha hi languta ka timhaka letiya ta timbirhi ya ku sungula ku nga mhaka ya swakudya swa le Nkosini na timhaka letiya ta ku va vanhu va kota ku swi twisisa ku loko ku nga ri na mpfumelelano eka timhaka ta swa masangu a ku na mpfumelelano na swona loko swo ze swi fika laha wun'wana a nge swi ta vula ku wehe i lumbetiwaku i ta va i ri na matimba i ri na ntirho wa ku lava ku kombisa ku leswiwani a ku nga ri leswi swi vuriwaku a ku ri leswi wa wu hleketa swona se i mhaka leyi hi nga ta bula yona kusuka laha 3 hi khenseli swinene n'wina mi nga kota ku rhumela ti-voice notes ta n'we ha khensa swinene nseketelo lowu mi komba ku wona nseketelo wa xiyimo xa la henhla swinene lexi xi hi fikisaka ka leswaku hi kota ku twisisa ku swo vula ntsene ku hi ku ya hi mena n'we hi tiyimiserile ku aka nongonoko lowu na ku akana tanihi rixaka ku ya emahlweni i khume a hi languteni nkarhi i khume n'wana okay i khume ntlhanu timinete ku bele awara ya 13 nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingiselo wa mina 0860002543 ya ka yona hi lava ku twa ku miri yini timhaka leti ta ku va vanhu va hetelela va nga hlayisani swi tikomba ongeti va vanhu va hambana masiku lama se swa olova tinhlayahla ti vula sweswo ti ri ku tele ngopfu vanhu lava va nge le ku thalaneni xivutiso ku ta va ku ri ku hi fika njhani kwalano hi bula hi sweswo hi hafu ku bile awara ya 13 nhlekani lowu kambe sweswi hi tisa timhaka leti ta swakudya leswi kumbexani hi nga kuma swintshuxo eka n'we tanihi vayingiseri wun'wana muyingiseri hi loyi i nhlekani aye papa minjhani na hi vatomi ngo vo na valava a khensa n'wangulo wa mina wu yime hi ndlela leyiwani mina ni ri ku na vanhu lava va chavaka vutihlamuleri bya vona va lava ku rhwexa van'wanyana lava nga ri ku na vutivi hi vutihlamuleri bya vona mina xikombiso xa ku loko ko ta n'wana a huma xikolweni na ku papa ni nyikiwe homework va ri n'wina mi ni tsalela kahle kumbe mi ni hlamusela kahle ku ri loko n'wana a velekiwa ku ni le keyini all that process so hi ku ya mina ta ku mateka a ni na mavekelo ya kahle ku ri nga byela n'wana loyi mara ku na mistress loyi a nga swi tokotela ya ku kota ku swi veka kahle n'wana swi twisisa mara loko yena a nga swi tokotela a swi holelaka every day a ta swi rhexa mina then it becomes a problem so hi leswi i problem leyi nga kona sweswi ka mhaka ya swakudya mhaka ya swakudya hi yi lava a very nga swi ta njhani loyi a nga swi dyondzela
anga swi thwasela a tivaka ku ti-environment muyingiseri wa vumbirhi na wa vunharhu a nga swi hlamusela ku ku na ti-condition lava vekaka ku condition yo karhi yi lavaka swilo swa njhani ku na ti-packaging to karhi swin'wana swi nghene ka tiplastic mara swi nghena laha ka so hina vaakatiko hambi hi teka vutihlamuleri we can take to a certain level but ku na vanhu lava mitirho wa vona ku nga sweswo so mina ni vona ku loyi a nga thoriwa ku ta tirha sweswo mina ni vona ku loko o tirha swona then we are safe hina van'wanyana ho zama ku phecha mara ho rhwexiwa swilo leswi swi hi tsandzaka ndlela yin'wanyana kambe ku phecha koloko swi vula ku yini swi vula ku mena n'we sweswiwani i vutihlamuleri bya mena n'we ku vona ku loko ni xava xisibi na xiyaxiya ku nkarhi wa xoho wu fikile kumbe a wu fikangi loko ni xava nyamuneti sweswo kambe ku fanele ku va na lava se va swi tivaka ku i ti-health inspectors va hi pfuna ku vona ku ku nga vi na lava va twisisaka ku swi nga koteka ku va xavisa swilo swi hundzeriwile fala ni beni nhloko ya mhaka hi mhaka ku ku na muyingiseri wun'wana I think wa vunharhu wa foni yo ka ni nga ri ku recordeni but I was listening swi vulavule mhaka minkarhi yin'wanyana swin'wana a hi mhaka ku se expirerile hi laha swi nga vekiwa kona se loko mina na n'wina ho ka hi nga swi tokotelangi ho langutisa ku ri okay expiring date yi ri maybe 2 months ya ha ri kona a swi lunghini mina na n'wi hi hetile ntirho ivi hi dya swi nga hi khomi kahle man understand before a ku ri na van'wanyana vamba va famba a vamba vakamberi va swakudya loko suka vona a tixopeni a ku rhumeriwa na kata ku ri na xopo yin'wanyana a hamba ya khomakhoma kona hi hamba hi ku tshama vakamberi ku ri ku hamba ku tliniwa after every week a ku na leswi va ka clean swa xopo a hansi ka ti-fridge va nga va tshama vakamberi sweswo a va ha ri kona lava nga va vona ro hetisela a ni ri laha University of Limpopo a ku ri na leswa swa marking so a ku fanele ku ta mathicara ta maka leswa swa grade 12 va teka mbirhi loko va teka mbirhi wo sungula ya vele leswi nga ri na mbhoni hi nga vuli ya maka leswa swa grade 12 va teka mbirhi loko va teka mbirhi wo sungula ya vele leswi nga ri na mbhoni hi nga vuli ya va teka mbirhi va te ro sungula ivi swa kona swi ka swi nga fambi kahle va kombetela va nga kombetela ve hina hi mhaka hi khome job kwele hi tlhelela hansi hi byere ku ve ri leswi na leswi a swi kahle ivi loko va vuya va ku ve gebeni leswi swo ka ri na vumbhoni se ni nge swi vuli mhaka a swi na vumbhoni ene loko mi vula sweswo i mhaka leyi hileswaku swi nga va swi vula ku mbangu wa tiko ra hina wo nake leriya ra ku kumbexani wu onhakise hi mhaka ya sweswo swa ku loko ku ve swa koteka ku vanhu va nga ha vileli se hi ya kwihi tanihi tiko and swin'wana xo hetisela lexi lavaka ku xi tatisa ka that point tiko ra hina ri famba ngopfu hi ti-trends I think na un'wana muyingiseri a nga swi vulavula ku na trend ya ku okay sweswiwani trend ya swakudya our focus yi shifta ka swakudya nga ri khale ku ta va ku dlayiwa vavasati na vana then ha mova laha ka swakudya se hi tlhele ka swakudya swo bola se hi languta ku ri vomani va dlaya vavanuna hi maphorisa va ngheneleli se hi suka lani ku ta va na tibazi to ka ti nga ri nawu to ku diba vana se hi shifta se ingaku we are control hi swin'wanyana swa ku we always follow a certain trend leyi I believe someone somewhere is just doing that trend so now we're becoming a robot we're just following what the trend that is coming xiyimo xo tika xexo buti wa mina ni mi twile khensile tlhelo rero mi nga tana rona inkomo a khensa swinene buti wa mina 0860002543 nakona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ni pfumelele hi sungula hi hundza hi laha khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu va ri Mzanzi hi mi tisela swilo swa nkoka hi tlangela mitlangu yo nyanyula leyi vumbeke vuhungasi eka swikirini swa tiko ra rikwerhu eka nkhuvo wa vu-18 wa South African Films and Television Awards hi tlangela malembe ya 30 ya xidemokirasi vuswikoti na vumunduku bya vuhungasi bya Afrika-Dzonga khangela eka loko vatlangi va nyandlamela eka red carpet kusukela hi hafu ku bile awara ya 7 namadyambu naswona nkhuvo lowukulu wu sungula hi awara ya 9 hi Mugqivela wa the 26 October kasi wona wu ta fambisiwa hi Lerato Kganyakgo na Skhumba wa xwa twi eka SABC 2 lava ngeri where you belong
tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Ka wena ngo va ku chayela dorobeni ra Polokwane ku vikiwa ku na nghozi yo chavisana yi nga humelela mandleni xitarata xa doroba na xa Thabo Mbeki Dorpen Thabo Mbeki Street laha mahandleni ya koho switarata swoswoleswo dorobe lexi xi sukaka lexibedhlele lexiya xi kongoma matlhelo ya stadium kasi Thabo Mbeki lexi u nghenaka hi xo loko suka hala va Savana xi kongoma a dorobeni se laha swi fikaka swi hlangana kona un'wani i fane a swi ndlise swin'wana kambe sweswo yena hi le ka swona ho vula ku n'wina muchayela ka tindhawu to toleto mi va na vukheta na vuxiyaxiya nomboro ya Afrika wa vulavula ka mugena lona FM 0860002543 ni ri leta tin'wana tinhlokomhaka ni nga vulavula hi tona ta swakudya swa le Nkosini na timhaka ta ku tshikana na ku tiyiselana hi ta swi languta ntsena loko hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi hi hafu ku bile awara yan'we kambe sweswi ha languta mhaka leyi nga ka yona la ya timhaka ta swakudya hi twa ku n'wemeri yini mhaka yeleyo timhaka teto ti le ku vulavuriweni to hambana kambe na wehe una ta wena un'wana hi loyi ni hleka Kalanga papa mpfokeli tsulava lo mi nge thlamunyana hi pfokele hi ngo vona mpfokeli Kalanga swakudya leswo swa ku hundzeliwa a swi kumeka ka tishopo leti kumekaka ngopfu amaswitandini amakaya kumbe amalokixini ni le ka tishopo letikulukumba tona leti ngo tishopo letikulukumba kawula loko mi kha mi vula mi ku swa kumeka va swi yisa hansi ti-price va ku swi xaveni hi ku mindzuku swa hundzeriwa miya dya so hina hi swi teka hi ya swi veka tifrijini hi nga tivi ku loko swi tshame tifrijini ku va ku endleka yini ni kale ni ya ka xopo yin'wana ka tona tetikulu tishopo tetikulu ni fika ni nghena a xopeni ni xava meleke ma humi kona la xopeni ma ta masuka ka Khalanga ma ta aka Nyakaza masuka ma vekiwa ka Nyakaza a ma xavisa loko ni langutisa expiring date hi Khalanga a yi ri kahle expiring date ni yi cheki mina ni munhu wo loko ni nghena xopeni ni cheka expiring date swinene ni kuma expiring date ya vulavula hi ku ya sele swin'wana swa ma 5 days vele i masi lamavongo loko u ma pfula a ma fanelanga ma tshama 3 days loko ni fika ndlwini ni cukumete ni xilipi loko ni fika ndlwini ni fika ni kuma hawa ama expiring mara a phakati ma tiyini ka lexi xi nga wa khoma ma tiyini a phakati a ma ha pfumeleli ku tirhisiwa ni ma tshika ni ma cukumeta ni ndla sweswo ni dlaka ni like 2 in 2 days ni tlhelela again a xopeni liya ni fika ni teka masi lawaya a ni zangi ni landza manager before ni fika ni teka masi lawaya loko ni teka masi lawaya ni ma cheka ni ku ni kuma expiring date ya ha ri kahle na wukari mara ya ha fana na lavaya ivi ni teka ti-brand leti ta masi lawa a ni tirhi swona mina ni teka masi lama hinkwawo ni landza manager ni fika ni ku ni na problem ni kombe u pfula masi lawa loko wo kuma ma ri kahle I will pay mali ya mina ivi a pfula a kuma ku hinkwawo masi lawa ma onhakini ivi a vitana lowu a tirhaka na sweswo va swi tiva ku va swi vitana hi va lava tirhaka hi swona a fika ku famba teka masi lama hinkwawo tishelfi loko a ta na wona se ni fika loko ni nga n'wi byela ku mi ni express ni swa so tolo na rini that's why namuntlha a ni nga teli a ni tela swin'wana mara hi ku ni ndlela ku pfuna van'wani va nga ta fika va xava va nga langusaki ti-expiring date va kota ku pfuneka and then swi vula ku xiphiqo xi kule ku tlula expiring date ya xi tlule ku tlula ku ri kahle boti phete sweswi mi swi vulaka ku hi nge blame vaxavisi ngopfu na hina hi xavaku loko mi langusa leswi ni swi vulisaka swona vanhu lava va swi tekini va swi veka tixelifini hi ku a swi expire mara swi kumekini a phakati ku vula ka mingiselo a ku swi swihoxeki ku fika le va swi endlaku kona kumbe loko va ta ka va swi tisa kwala ndleleni swi tala swi yaku koho and then ku va na xihoxo kwahayana kasi loko ma langutise boti phete siku rin'wana ni nyike vana va mina khadi ra mina ra le bank hi vona va ri tirhisaka mina ni tirhisi khadi loko ni lava mali ni ta swa mina va tirhisa khadi leri ni va byeleni ku mi nga xavi swakudya ndhawini yo karhi ma swi twisa boti phete ku mitswari hambi o endla yini n'wana i n'wana o lava ku supervisiwa 1 to 1 ni n'wi byela ku famba xava ka xopo yo karhi no ta ni ta vona hi message ni n'wi vutisa ku u xavini swilo kwini a ku a ni xavangi ku ni humesa mali se ni ku i n'wana mara a nga swi tisi mina na swi tiva ku ni vulela yini na hina vatswari kun'wana a hi tekeni vutihlamuleri ku ri loko ku ri kun'wana wa mina i ya xikolweni i fane a longa mazimba ro wa ma xava xikolweni ni suka mina hi nexe boti phete ku fana na loko ni ti byele ku ni ya tlanga xitokofela hi mali ya mudende wa n'wana ni ya xava masimba lama ni nga ta fika ni hlaya expiring date ni ku yo a mi se expire ni ma cheka ni ku okay na leswi a swi expire ni swi xava ni vuya na swona kaya ni swi tiva ku swi ta swi kota ku koka 2 weeks or 3 weeks for vana va mina hikwavo ni vona i nga ri na swona kun'wana swi nga hi pfuna because lomu va langutisa
vana a vo dlayiwa hi swakudya leswi na hina hi kule kha hi dya swakudya xikolweni loko na hi huma xikolweni swakudya swi dyiwa vana vana va ai a ni swi tivi ku endleke yini mingisero wa mina kambe ni khomeni swi le kule ngopfu na vulavuri bya mina mingisero wa mina a ni tivi ku nga va ku endleke yini ni ku ra ku Afrika wa vulavula ka munghana lone ai a ni swi tivi ku endleke yini mingisero wa mina kambe ni khomeni swi le kule ngopfu na vulavuri bya mina mingisero wa mina a ni tivi ku nga va ku endleke yini ni ku ra ku Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM makomba ndlela eka ku haxela wona t kusuka haleno a studio 1 hi le Masingita Mall ka ndlela hi laha ku haxela ku nakona ko hi ri ko ku vuye ku nghenelela swin'wana swi kavanyeta hi ndlela leyi loko na vulavula hi le Masingita Mall ma swi tiva ku dokodela Mike Nkuna va xiximiwile hi University ya Afrika-Dzonga vo to xiximiwa kumbe va xiximiwile mani swi kamba kahle kambe hi University ya Afrika-Dzonga ku langutiwe timhaka ta vudokodela bya vona se tirhani vakulukumba tirhani mintirho ya kahle na mi byela swi ta mi vuyerisa na n'wehe mi hetelela mi na n'wehe va mi xixima ku ya amahlweni hi ku anakeni hina hi hanya ka rixaka reriya ra ku va ri mintirho ya vulavula hi ndlela yaleyo se hi leswi hi faneleke hi swi twisisa kumbe ku swi tekela nhlokweni hi ndlela yaleyo hi ntirho wa ku wu vi kona hi siku leriya ra vu 18 i vhiki leriya hina a hi ri le a Bushbuck Ridge hi ndlela yaleyo University ya Afrika-Dzonga va ku tatana Mike Nkona ku ya hi vo se dokodela hafu ku bela awara ya 13 a hi tweni mahungu ya misava ku ya ta va yimise kwini awara ya 2 kusuka kwalano ni teka riqingho ra wena ka 0860 002543 mativa ncindani hi mpfuka hi famba la ka nongonoko a ndzi twa va xisati ene no twa va xinuna ntsena a ni swi tivi ku va xisati vo ka va nga yingiseli vo ka va nga koti ku nghena ku endleka yini kambe swa ni vava va xisati kwala mi nga koho swi tiveni ku swa ni vava loko ni nga mitwi na swi tiva ku mi koho loko ni nga mitwi swa ni vava a hi siku ni twa nhloko mhaka ta mahungu ya misava awara ya 2 ni ta mi byela ku yisa ku yini mahlweni khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu itsweswo mingisero mukana lona FM inangana ku Afrika wa vulavula ka mukana lona FM makomba ndlela 0860 002543 ila ku bulanyana hi timhaka letimbirhi leti mavhiki mambirhi lama nga hundza ni kha ni fambisa ntirho wun'wani wu heleketa van'wani va varhandziwa va hina a tindlwini ta vona to hetelela se loko hi ka endla tani ni yeni ya lemuka ku loko ku fambiwa ngopfungopfu loko se swa ku veka murhandziwa wa hina swi fike makumu vanhu vo tsutsuma kunene loko va tlhelela lemu a Nkosini a ni swi tivi ku va va twe ngopfu ndlala va va jaheli kambe van'wani hi dzumbe na vona ku ze ku va leti se xivutiso ku va ku mi va mi kha mi tsutsumela yini swakudya leswiya swo va na yini ku fika kwalano u pima ku vanhu va nga va ku xikolokolo nguvu ya Pitori na mhaka leyi yi nga hetelela yi humelela le ka nkosi wa dokodela Mboweni wa ku va siku sungula ku tengiwa timhaka ta ku tihlafilisele tinharhu kahle i mhaka ya so hikokwalaho ka yini hi fanele hi fika ka xiyimo xa muxaka wolowo ke i yo sungula yaleyo kasi ya vumbirhi leyi hi nga la ku vulavula yona kwala ka xiphemu xexi hi yaleya ku kentiselana ku ongeti tinhlayihlayi ti komba leswaku Afrika-Dzonga vanhu lava nge le ku thalaneni mindyangwini ya vona va herisa vukati tinhlayihlayi ti le ku tlakukeni se xivutiso ku ta va ku mi khunguvanyisa hi yini evukatini ncini xi mi hetaka timbilu evukatini xin'wana xi ndlaku ku mi nga ha tsakeli ku nghena evukatini ku nga va ku ri yini hi ndlela yaleyo i mhaka ya ku kumbexana mi koti ku ya ka nkovana kumbe kun'wana ku tlula kwalano ke 0860 002543 a hi fambeni ni kombela hi tsutsuma hi nghena mhakeni kumbexana hi nga kuma vayingiseri vo tala ka xiphemu lexitsongo lexi ku na vanhu vo tala va vonaka va ri na ku tsakela ku lava ku nghenelela kumbe ku hoxa xandla eka mhaka yoleyo 0860 002543 wo sungula hi lowu inhlekani hi nga ra mi nga pressangi kona la okay ya hela inhlekani a nga se fika 0860 002543 yimani loko a nga se fika yaloye ni sungula ni hundzela hala ka X hala ni vona ku koho
va ri xiyimo xi njhani loko swi ta ka timhaka leti hi nge le ku buleni hi tona nhlekani lowu ngopfungopfu ya leyi ya ku va vanhu va nga swi koti ku amukela ka va hambana va ri lexi endlaka ku va na mhaka ya ku hambana i ku vutlhoma mahlo byi tele xikan'we na mavarivari i nga n'wi teka munhu kambe a fika a cinca mavala xin'wana ku tiyiselana a ku kona eka vatekani ka tika swinene i ri yena nyiko valoyi a nga rhumela a tirhisa at Afrika munghana hi ndlela yoleyo wena u ri yini ke un'wana hi loyi nhlekani minjhani botpet hi pfukile tate minjhani hi pfukile ni yi twi nhlokomhaka no sungula ku nghena la ka munghana lonene ni ri ni la ku angula ka liya yami ya swakudya swa le Nkosini i ntiyiso na hale ka hina swa humelela i botpet swa tika swakudya swa vanhu va swakudya swa le Nkosini loko ku humiwa mandlaveni a hi vanhu lava huma mandlaveni van'wanyana loko ku wa mandlaveni ku humiwa a va yi mandlaveni va tshama lomuya mapatwini lomuya tikhoneni va tshamisela siku leyi nkarhi lowu va vuya ku huma mandlaveni loko se timovha ti fiketela a mutini a jarateni va sungula ku va chiketela lava va nga ta va rhangini lava va nga ta va sale lomuya amapatwini mi ta kuma va rhangerini se va fikini va foletelani loko se mi ya chiketa mi ta kuma layini se yi lehini mi hlamala ku layini leyi yi leha njhani hikuva hini hi hina vo sungula va timovha to sungula kasi i vanhu lava va nga yangi amandlaveni va nga tshama va tshama va tumbela lomuya tikhonweni ku va xexisa nkarhi wo vuya ku vuyiwa mandlaveni va ta va ti-number 1 mhaka yaleyo ya ku ya ene sweswo ha swi vona tate se xivutiso ku ta va ku i ncini xi endlaku sweswo mani koti ku tisa va tibyela ku loko va ndla sweswo va tibyela ku va ta va va khomi va ta va ti-number 1 va la ku vela ku loko se ku hangalaka va famba va dyini va kume swakudya swa le Nkosini kuma moni khome ti-takeaway timbirhi a phaka timbirhi a kuma kama n'wana i phakela na chomi kuma ku kama n'wana futhi ngopfungopfu at least mina swin'wana hale kani kuma ku i phaka ti-takeaway timbirhi ku dya yena a ri yexe and loko mi ta swi vona kahle botpet na hi 1 loko ku ku la ku hi ni khixa ka swa xitarata hi ringomu ya Nkosini kuma ku hi na va xitarata le ku swekeni va tshamisela ku loko ku futhi leswi nga na ti-WhatsApp tete mi ta kuma va kha va WhatsAppelana va ku we munghano nkarhi se wu fikini tana hi ta phaka ta kuma se ku tele hina hi khixeka hi swa xitarata laha xitikweni mi kuma ku hati vanhu loko se ku ya fika nkarhi wo dya mi hlamala ku vanhu lava va ta va humi hi kwini ende va yima xitarateni va phaka tipuleti timbirhi va nyika tichomi a xitarateni va kha va dya mi hlamala ku loko va ku phakelani vayeni lava nga matendeni ya vile ndyangu vona va yisi kona hala va byeriwa kona va yisela tichomi a xitarateni nemetwe swi nga va swi vula yini swi nga va swi vanga yini swiyimo leswi swi nga va swi vula ku vusweti byi tinyike matimba kumbexani hina hi swi languta hi papamala ngopfu kumbexani ku na xiphiqo lexikulu ku tlula sweswo ni ta ri teka riqingho rero a hi sunguleni hi hundza laha tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 0860002543 mnongonoko hi wo walowo a hi ku tweneni mhaka hi teto timbirhi a hi ngeneni mhakeni hi twa ku mi ri yini ha swi vona leswi se hi swi vonini se hi hundzile kwalano hi le ka ku xivangelo i ncini nhleka hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhleka nhlekani leswa swa Nkosi sweswi a wa ha hloniphiwi hina a hi tiva khale ku Nkosi wa hloniphiwa Nkosi i wa vanhu lavakulu se sweswi Nkosi yi fambisa hi vana ndlala yi bokile vana lava a va koti ku tihlayisa loko va khome mali ya vona a ya ku xava swakudya ya ku xava swin'wana swo hambana na swakudya se loko ku ri na mikosi vanhu lava va tsutsumela Nkosini loko wa kuma va ri ku vulavuleni va ta vula ku na Nkosi aka gangeni ra ka swimanimani ku na Nkosi hala ku na Nkosi hala se va swi tiva ku for the day na the next day va kume swakudya
se hi marito man'wani xifaniso lexi hi nge le ku xi voneni hinkwaxo hi xi koka hi xi vuyisa ndhawu yin'we ka ku na vusweti. Ku na vusweti mhaka Xitsonga a ni xi tivi swinene but ti-morals a ta ha ri kona, nhlonipho a wa ha ri kona. Kambe van'wani va ta vula va ku ti-morals ti ta va ko njhani ku ri vanhu va ri ndlaleni. Ti-morals a ta ha ri kona, vana va hina va ha hloniphi nkosi na hina hi nga va lavakulu a hi swi koti ku vulavula na vana lavakulu laha hi le nkosini behavior like this. Ai, ni mi twini mani. Sweswo a swi phaza swi ta vuya rini? Ai u tini ka leyo mani Nkosini 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene. A swi tiva ku mi nge swi koti ku nghena ka tinhlokomhaka hinkwato siku rin'wana na rin'wana kambe a hi pfumeleni ku va lava nga nghena va vurile na hindi loko ngomela ta vuyisa swa swiphaza siku leri hi va ku hi kha hi pfulele tin'wana na tin'wana timhaka mi ta nghena ivi mi vulavula hi twa tlhelo rin'wana ra n'we hi ndlela yaleyo 0860002543 a hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi nhlekani. Tati minjani? Rona le kae? Nna ke ya ka o tsena mo a ya di-divorce. Go ka re le re why batho ba divorce ka bontsi. Ya. Nna ke le mo wa bona ke dutse le mollo la motho o dula le ena ka 2005 ra signa ka 2017 mara o 2009 e motho le wa cheat mara ka le Khodeleli. So another le doctor another ke motho le nna ke ndula mmero bone na ya bobabe television nna ke dula rent factory. So o felle ja ka rata na le motho a ntse ba wana bua mo lo re nna nkia ba kuja nna nkiyo motho la wetsela ka ntoni ya ga le ke stile mo lo ro nga ka kona o ro ke Khodeleli nkale nkino Khodelela ka bagala le rato lo re gidiela bana nga skono ro gi pabanile na ga rene bana mara I fital mo lo ro gi titile mo lo ro le nna na bele ga zara nga ka kona ro ke mo tsware le ga re kwala ka ku ana la ta ba vutisa ku alka khona mutshwarela ka mabaka fi ama go ku khomela he maka ku se u hi batheni yile anga I pressa kama I cancel swinene loko mi kote ku nghena matimba ya Afrika wa vulavula na switichi leswin'wana swi le ku haxe nongono ku vulavula kambe hayi kho matimba ya Afrika wa vulavula ya koka vanhu va tala ai mativa na enhlakani mi amukeleli ka Munghana Lonene. Ai nga la ni pressa kona 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komandela hi languta timhaka ta timbirhi swakudya na ku ka vanhu mi nga ha tiyiselani vukatini un'wana hi loyi nhleka. Buthet. Minjani? Hi pfukele mi vulavula na Nora Xiringa le extension 12 Soshanguve. Na mina swi vuye swi humelela a Nkosini wa malume wa mina le kusuhani na le Phalali. Ite loko hi vuya ku veka malume amingwaveni a ku se ku tele ngopfu loko vanhu va heta ku phaka swakudya ku vuya van'wani va phaka va teketela va yisa makaya minduku va vuya futhi va ta jarateni va ku va khometi hi ndlala hi va swekela va dya van'wani va ku vana va tlele hi ndlala va lava swakudya hi va phakela hi mabakiti hi va nyika va kudya swa tika Buthet swa tika swi vula ku I vusiwana. Ai mina a ni swi tivi ene na leswi swa mavhengele lava a vanhu lava ku huma kaya ni voni ni ya xava xinkwa kun'wani xinkwa lexi ni kuma ku ri xi expirerile ni byela nuna loyi wa vhengele ni ku phela xinkwa lexi xi expirerile munhu wa muti a lwa na mina a ku vanhu lava va tise hi mina la ni nga ta va hlupha teka xinkwa u famba ni ku ni nge teki xinkwa ni famba xi expirerile phela ni xava hi mali ya mina
masi a ri mi nga hluphi vanhu va mina va tise hi mina la manje hayi tivi ku ri endlisa ku yini swa tika Buti swa tika hambi sweswi yaleya swakudya a hi hindzini kambe leyi xifaniso lexi ni nge ri ku xi kumeni a ni tivi kumbe xana loko ni nga ri ku kumeni xifaniso xa kahle kambe swi ti komba ngeti ku na xiphiqo xikulu ku tlula hi laha hi langutaka ha kona timhaka ta swakudya swa le Nkosini a ko tsutsumiwa ntsene ku na xiphiqo loko ku langutiwaka timhaka ta vusweti lebyi byi nga kona ngopfu loko mi ta mi yingisele swivulavuri leswi swi va ku swi kha swi vulavula hi ndlela yaleyo vakume munetse ku tshembele awara ya khume nharhu a ni ko va a ri kona kambe a hi khumeni van'wana 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yo yeleyo un'wana miyingiseri loyi nhlekani boyfriend minjhani sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile minjhani hi khense ku tekiwa mina na ku vulavula ka leya ku herisiwa ka Vukati board ku Vukati bya sweswi a bya ha fani na bya khale loko mo langutisa khale vavasati a va tshikeleriwa vavasati loko u zo sungula ku va nhwanyana a wu tekiwa u yisa vukatini a wu nga yisiwi xikolweni va nga pfumeli ku ya xikolweni loko ri n'wansati ntirho wa wena we le kaya a ku ri ku ndla swi le kaya a ku nga ri ntirho ku fanele u dyondza u ti antswisa na wena u ya mahlweni se sweswi vavasati va na ku tiyimela va kota ku tivulavulela ha swi tiva ku leriwa i rirhandzu leri a hi rirhandzu i ku hluphekisiwa so fana na sweswi lava nga vulavula nyana kwala moyeni ku ri u nge tshami boyfriend munhu a kha ku xanisa kumbe u nga tsakangi evukatini so ndzi nga ku hi swona swi contributaka ka ku vukati sweswiwani mi twa onge bya herisiwa na tshemba ku na lava va khale loko a va ri na ti-options leti hina sweswi vavasati hi nga na tona ka nkarhi wa sweswi ni sure ku ri nakona a va ta kota ku tiyimela va ku hayi leswi ni nge swi koti ni nge swi tshameli na ku na famba se problem a va nga ri na ti-option sweswi vavasati hi na ti-option boyfriend kambe xivutiso i ku i ncini xivangelo nkulu xi nga ndlaku ku munhu a ku ni nge swi tiyiseli leswi ku hi loko ku ndleke yini kahle loko i nga khomi kahle boyfriend ni vula ku sweswi South Africa swi tiva hinkwerhu nambara ya madzolonga ya tele ngopfu ka vavasati ende madzolonga lama u ri n'wansati a wu endliwi hi munhu wa le handle i munhu wa kwalaya munhu loyi u tekiwaku hi yena just ku va u ri n'wansati boyfriend a South Africa a wu safe ende loko i kha i nga ri safe xitarateni swi ri le kaya swi endla i nga ri safe se i nge tshami hi xin'wana xa xikongomelo xa kona ku na madzolonga ngopfu boyfriend a mindyangwini leyi kumaka vavasati a va koti ku swi tiyisela kumbe ku tilwela loko ku nga luwi hi marito ku luwa hi mavoko as n'wansati ni nge tshami ku mavoko ma mina mi nge hluli man'wanuna hi sweswo boyfriend inkomo sesi wa mina 0860002543 yima ni hundza hi laha ta vuya hi teka riqingho ra ri ku ya mahlweni endzhaku ka leswi banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi sala leti mina ta khume leswaku yi va awara ya mbirhi i mahungu ya misama na mani Nkosi na Jauke kusuka kwalano tatana swona tatana a Ngoveni va ta va nga mitisela na ko dzumba ra mina hi vuhumelerisi bya mchangani hi ndlela yoleyo a hi koti mixo ra mina 0860002543 na ku Afrika wa vulavula kha Munghana Lonene FM tere vulavula hi timhaka timbirhi vukati bya hela masiku lama vana va tiyiseli ku nga va ku nake yini loko ku swilo onhaka kumbe swivangelo ku nga va ku ri yini ku cince yini van'wana va ri ku cince timhaka ta ku sweswiwani vaxisati va na ti-option va nga khale va nga ri na tona wena u ri yini nhleka sesi wa mina hayi kutile ku famba a na vele dilo jana vele batho ba khithaga mada o kra lo rudila le motho mo sebilo ro awa yo ke go kwatela mara a tshitse mo lo ruta lo a ka kona o ga khodelela mara mini byeleni loko mi tiyisela mi nga tiyisela loko a chitisa ku yini a tshitse me da tshitse kule a di le batho ba nka ba diri na go di no bona ka message phone ni e ba ga re di no do ga re bidiri
mara a ke ja ke mo le rudi le batho bao ba tsebao ba o tsebao ya baba mara bo seswo swan seswo mina swi vula ku n'we mi ku ta n'wansati wun'wana a fika a chita na n'wanuna wun'we ivi n'wina mi tshika nuna wa n'wina hi mhaka ya yena a tsole yena ka le jamo le role na wa bontshare go re nna ka ntoga ga gore wa kona bona motho a go tompa le ya ke a utompi le ya ke a balwe na kona o bona re o no ntse tshentshi je mo di ma a ka o bona ga mkhola kambe ni vula ku n'wina a mi lweli nuna wa n'wina n'wina mo n'wi tshika mi ku a n'wi teki wena n'wansati we a swi na mhaka no le za kona o bona re mo nga lwela mo n'wina n'wina mo n'wi tshika mi ku a n'wi teki wena n'wansati we a swi na mhaka no le za kona o bona re mo nga lwela mo a wa grolita za buda re mutho khala ke dia so ma ana velo ke le ja ka tsaudi le ba banzi ba vele irgiro amoela budo ba velo gare titini yona ya ba especially ya mutho o jela le mutho mo ziba ya ba o do amoela o do babu le nna ga re za ma babu bila ga ba mara o mela ona nga ska kona gine bana ba foli yena mara ga bara nga ska kona didirin Khodeleli le buti go go do go za ra na ga mga go le bele ga bope mi nga tsundzuxa yini ka van'wana lava va nge le ku yingiseleni sweswiwani van'wana va ri na n'wina mi ri mi khodeleki loko mi tshungula ku swi vona ku n'wana na lowu wa chita a mi ri na vana vangani gegi ne n'wana ka TB pregnant ga yo mongwe ka 2009 la mona u ri wa chita nambilela khotelela mi ze mi fika sweswi ma ze va ku four sesi wa mina ibe mutho lo rona go yela ba ke kona o bela tsara lo di bona re o re ya tshentha di no tseba le nna ke tseng se ba le bona na bele ke pala jang ke bula ma to garo ya lo ra tsana le batho ba ba tsa ga bona re go re le zigo wa esa za a kana re o do tshentha nanga ele ja ba sa di ba bangwe o re mutho a ga ba tshitala mathomo a re a o bela tsara la re do lecha o ga no mo tsara la mathomo la o ze du ka mo tsara la garo o ra re ke ntwa wa ya ga se tshentha so taba ja vana mi ta famba njhani na swona hi ku vana va fane va hlayisiwa a ri tshedisi le dzang tshedi ya mema taba ja record nka mema taba ja tsamaisa dibandiri ja divorce ba ka go mo fa Monday di sheriff so ma bana be ile family court di collectile to sheriff ga isa family court jo back so the global ga 9 ga collector ga run back court ya run back or be jiao do ana mo rudi ya ine bar bana udi ya ine mara na bana je ba nyaka ina do sanla go re lo ro batala maintenance batala lo da di ne ji do no bana blane bana je ba so kam khona go etsa or ta va re emihlaka ti statistics na n'wina hi ku loko hi vulavula hi ku tinhlayo ta vanhu lava va nga thala na n'wina le ta va la karhi ne mi twile sesi wa mina inkoma hayi khensa swinene tiyani sesi wa mina xiyimo xo hindza ka vula loko swilo swi nga fambi kahle mi nge tiyiseli mi ku ha tshama mi kha mi swi vona ku awa jala wal bal ka bal ku mo joma life ya mo rent pack rich sesi khumucho I can see okay thank you inkom ai sesi khumucho bari va tiyiserile swi va swi vona ku hayi swi ngendle loko a sungula ku ndla sweswo so lava ngo ku cica kumbe ku ya ka vavasati van'wana kumbe ku a va ri na n'wana wun'we na yena va teke wun'we se swi vula ku a ta va fambe va ri na vambirhi se va tiyisela va ze va ku vanharhu va ku mune ni tshemba ku loko va ku mune se a radi teke na swiboho swa ku a nge he fambi lowu vavanuna kumbexani siku rin'wana hi ta fanele hi va na nhlengeletano ya hina ntsena vavanuna kolomu ku fambeni hi bula ku kahle hi fika njhani ka xiyimo lexi ni ta lava na sesi mhaka muni na vo va ta hi pfuna hi miehleketo hi vona ku hi nga huma njhani tanihi vavanuna kambe amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku yeri yini nhlekani 0860002543 nakona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM i ku haxela twi kusuka la Amasingita Mall a studio 1 a Giyani ayi amukeleni n'wana mingiseri hi lo nhlekani ye a ku na munhu la ana prasanko loko ni nga se hi loyi i nhlekani Ihlekani minjani? Sesi wa mina hi pfukeli n'wina minjani? Hi pfukeni Bucket. A khensa. Leswi swi endlaka ku ri avukatini vanhu va hambana Bucket masiku lawa i ku vanhu a va ngheni avukatini rirhandzu
vanhu va nghena vukatini hikwalaho ka ku va lava ku benefita ka swo karhi. And then mi kuma ku loko se munhu a ngheni u ta tikomba nga ku munhu u le ku ku rhandzeni loko swa ha sungula hi ku vona ku na swo karhi. Loko se munhu a ri laha ndzeni i sungula ku ku vonisa kahle ku ri yena a nge le ku rhandzeni u lava ku benefita swo karhi. U kuma ku se ku sungula ku ri se ka hluphekisaniwa, munhu un'wanyana wa xanisiwa, a nga ha hloniphiwi, munhu se u ti hanyela the way leswi a swi lavisaka xiswona. Mina ta ndzela ku ri ta kota ku kondzela swa ku fana na ku ri hi pelepela tshama vukatini. Mbilu leyi i yin'we leyiwani a hi timbirhi. Loko yo za yi vaviseka mbilu leyiwani ne swi tika ngopfu ku u tlhela u yi endla yi va kahle futhi. Swi ta ku vangela na mavabyi, depression, u ta famba swibedhlele left and right u nga koti ku kuma ku pfuneka. So ku va wena u horisa mbilu ya wena swin'wanyana leswi swo lava u hambana na swona hikuza loko u swi vona ku ri leswi a swi tangi ku tsakisa. Mina ni tisa ku ri loko vanhu va rhandzana va tekana va tshama swin'we ku fanele ku va na tsako lowukulukumba swinene ku tlula loko munhu a hanya a ri yexe. Mara eka vutomi lebyi masiku lebyi hi nga ka byona bya masiku lawawani vavanuna na vavasati a ka ha ri na marhandzu. Ni nge vuli ku vavanuna ntsena or vavasati swo fana masayidi hinkwawo. N'wanuna u nghena ka n'wansati a hi tlheleleni laha ka ti-benefits. Loko munhu a rhandza ku ti-benefits ti va ti ri ti-benefits ta muxaka muni? Okay, body pad masiku lawa n'wanuna ne a nge hi ku gangisi loko u nga tirhi. I rhanga a langutisa ku ri u tirha ntirho wa njhani, u tirha kwihi. Na vavasati hi sweswiya loko u ta fika n'wi gangisa laya i lava ku tiva ku ri u tirha kwini, u tirha ntirho wa njhani, lero u ta kuma ti-benefit ta yini eka wena. Sweswi loko u gangisa munhu sweswi loko u fika gangisa munhu hetsani yaleyo point. Sorry? Hetsani yaleyo point a mi ta na yona ni nga mi kavanyeta. Sweswi loko wo ta sweswi a gangisa munhu body pad ka munhu u gangisa munhu wa xisati. Question yo sungula a nga ta ku vutisa yona u ku mi tirha kwihi ka body, na yena lowo wa n'wanuna still i vutisa wena sweswi i tirha kwihi. Lero ku fanele ku va na ku ri hinkwenu mi ri vambirhi mi tirha mi ta kota ku hlanganisa mali, mara ku nga ri hi xikongomelo xona xikongomelo xa ku ri n'wana munhu u fane a benefita. Vukati byo mi ta tekana sweswiwani vanhu va kha va nga ha tirhi a swa ha talangi swi le ku tikeni. Na loko mo tekana sweswi mi nga ha tirhi n'wana a nga tirhi na mi byela loko se a kuma tirhi jikilikiti i ta komba xikosi hi luya se u komba mavala ma yena ku ri yena u muhlovo mani a nga ha ku lavi wena ya lava luya wo tirha. Nge swi heti swilo leswi ni khensile nkarhi wa n'wina sesi wa mina ni ni khensile ikomi sesi wa mina hayi swi tikomba ku hi nge swi heti leswi va ka hina kambe a hi pfumeleni ku ri i tlhelo rero leri a mi kha mi tisa ro mavonelo ya n'we hina tanihi xiticha hi nghene helo kumbe vatirhi va xitichi lexi nongonoko lowu wa humelerisiwe hi ncindani Eric Mavasa. Mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangane na nongonoko lowu nakambe vhiki leri taka hi Musumbhunuku. Ni kombela mi ni lavisa nkulukumba wun'wana ve nge ndhuna buraweni wa ka Siyandani khale ngo ni nga si tshama ni twa rito ra yena loko mo tshika mi n'wi tivako ni laviseni yena ngoveni mi ni laviseni yena kambe hambiswiritano nongonoko lowu humelerisiwe hi ncindani Eric Mavasa. Mbana siku lerinene mi tiphina. Mina na wena hi ta hlangana ka nongonoko lowu fanaka nakambe vhiki leri taka kwala studio 1 ku hela ka vhiki n'wina ku vile kunene mi hlayiseka. A yini ka mahungu ya misava ya awara ya 2 na mani Nkosini Chauke kusuka kwalano dzumba ra mina a hi ngoveni tata eka Malamulele eka mina ku ya fika eka matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela.